Anya ka di dyan naibagak? Ala, absent-minded. Bisin mon sarita. Anya? Mapantakit Ay. Man-mano da ito'y apa na granata. Nay, si Kamat. Nadamag ko asan ka na papel kan bulpin tigam mo nga kadadal no di kat landok. Wan nga rod. Ngam, dakas ka di? Di dati bagay mo. Agtal-tal iti landok wino agpit-pit. Oh. Papanam ka di? Nagumatang iti libro nga ramatak iti pagkadalan. O sige, papanamat. Agawid aki di balay mi. Awan sarak mi ita. Kat mapan ko tulungan ni nanang ko. Gasta ka di? Lalay ngam tagtal-tal wino agpit-pit Ngam ni. Ang mga no day tamot imam ti mapit-pit mo. Nadak mat? Wino day taulong ti tal-talam bareng lumaing kabaset. Nakita ka man ni Binjoy yedangan. Agpaiso akin na mekaniko talalaan na kano. Linabak ko pa'y nga ro da tarimaanan na. Tapos di na mataltal win mapit-pit ti ima na. Imbag na kayat na tikas jay. Ngami sumati ka balan na. Bagay na lang na jay. At bagay nanto tagigam iti asete kan anyapay dita banag nang runa iti lati. Taglat-lati mo ti utek na. Sa bagay, adong matadalugan na. Adong tungarot tagpatarimaan kan kuan na. Oh? No, amunan to ati agsirani ko. Ase, agmekaniko. Ang mga no ultimo tornilyo kat di na may kabisa. Manual mat kidi trabaho na jay. Makasuro mat nga ta. Sa bagay mat kidi Kadwan na pigsa ti kasapulan saan nga utek. Wen mat. Sana kasi ti kursuta. Kasapulan ti kinasiri. Saan ka matlaang amarigatan anak ka? Sana nang. Ano tinasursurok? Saya atem anak ko Ang mga nuday tanto ti mangitag-ayken ka iti balayge. Sapay la kumahan nanang. Ket ada na sa kanyak ti instructor mi. Anya dayta. Ang mga no may saakto ka no kadag iti mapadayawan iti panagsisirra ti semestre. Ay kasta ka di. Wan nanang. Nangruna ti manual exams. Ay nagsayaat. Ay, sayatem nga ruda. Talaga sayatek nanang. Hello Benjo, nakaawag ka man? Awan ngamin klase kita. At ano pa nanti instructor mi. Saan ka di makadisturbo iti panagripasom? Apag husto analpas ko ti research work ko iti internet. Kahit ko lang ti agipadamag ken ka. Imbaga ngamin ti instructor mi, may saak kanu kadag iti napili. Kan enrekomendada mapan ijay Japan. Anya? Wow! Ijay kami kanu amang ruging agtrabaho. Medyo nababapay kanu ti sweldo, tapasat kanu ti panagtraining mi. Damagag man no mait ka di nga ijay ti pagtrainingat? Hindi. Naggasat ka no may saka ka dagiti mapiling agtraining ijay. Isuda pa iti makaamoy iti ticket mo. No siyak ti sika. Tukmaak na ita pribilehyo. Awan mat ngamin ti kadwa ka taga ditoy. Sa bali mat ti ili, ti kadwa ka napili. Manmano day ta nagasat. Ti mapan agtraining ijay Japan. Wan, adadwa Domingo apanagadal mi iti basic a pagsasauda. Kasta ka di? Wan, pagimbagan na, dadamat mangkuyog kada kami hapon. Kan makaawat iti English. Naggasat kan Benjo, friend? Mala, saya atam. Talaga saya atak. Tapno adan tumat may pagpanakal ko, itilap ko. Wow! Agasam dayta? Adan love mo? Adan? Saan na paingam mo? Anya? Kasano dayta? Saan ko pa yan? Ay pudno ti panagayat ko. Anya? Anyan? Akat, kumusta mo ti agbalin to, maestra? Unay taagbalin na maestran.
Si Kama? Agpay sumat. Lalaingam kiti, tapno may sakan to ang maawagan iti ma'am. Di nakman rabagan si ka, Benjo. Agan ka kidi numapan ka ijay Japan. Palunag teta imbagam. Agan nadak akas imbagam. Kat sikati agbalin nga inspirasyon ko. Anya? Apa ya siya? Napatag ka ngamin unay kanyak. Kas na isang sangayan agayom, Alma. Wow ha? Thank you, no kasta ti pangibilangan kanya. Wan, nakapat patag agayam. O sige, baliwak tumanan ti umawag. Nuusakbay kami amapan. Kadupay dagit tinasken ka no ang may sagana. Kuna ti maestro mi. O sige, bye. Bye! Wow! Agasam na ita. Benjo akulnat kung kunad a Diego Cancelia. Ngam, makadano nan iti sabali a pagilian. Anya ti kunam, kasano amapan ka ija Japan, kat saan ka pa'y analpas? Dandani akon malpas nanang. Training mi ti ipapan mi ijay. Pasat ti panagadal mi. Iso na lang, nababapay ti itad ang allowance mi ijay. Training pa'y mot nga rod. Nagadayo kat daytan a pagtriningan yaw. Jay kano gayam akin bagi iti pagadadalak kat adadara na hapon nanang. Nalawa kano ti training ground da ijay Japan. Iti kano mismo a pagaramidan iti lugan. Di nagado kayo amapan. Saan nanang? Basit kami lang nga napili. Jay kano awan vision kan makasurot kano iti ibagbagat instructor mi. Di nalaing kamot nga rod no kasta. Ay may isa kadagiti napili ko naman. Makatawan matlaang nanang. Gusto mat amalpasan ti graduation mi inton mapan kami. Ay mabayag aday ta makatawan. Agasam ta di ka makita ti unos ti makatawan ngay. Sana bale, takanayon tang aginawag iti cellphone nanang. Ay para iti nasayat a masakbayam. Iturod ko, tiliw ko kin ka. Kastaman ti kayat ko. Kasta ti kayat ko amang nagkada kayo nanang. Best kayo talaga. Tapak tiray o kanakpay mo't anak kaw. Oh, agpay sumat ti bagbaga ka. Daras ngaglabas ti aldaw. Agasam dayta. Nagturpos kan anak kaw. Wan nga rod nanang. Kasla ka ano la daydi. Ngam nalpasan ti makatawan kan nagturpusa kon. Kan saan ka pa'y abastaan nagturpos anak kaw? Asino ti mangipagarup? Asikat ti most outstanding student. Natsamba aklaang nanang. Dayawan kalaunay. Kan maipagpanakkel ka anak kaw. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko nanang. Anak. Kan tilab ko. Adan nobyam anak kaw. Awan pa nanang. Sa lab ko kunam. Lab ko, saan na pa yung am mo, alab ko. Anya. Nakaumay ka dito'y balay, Benjo. Ayun kaya. Belated happy graduation. Congratulations. Agyaman na kalma. Pasensya kan. No sa anak ka nakaumay idi graduation mo. Awan ang yaman na. Imbagamot tanti ka po na. Agasam data. Outstanding Student of the Year ka. Natsamba aklaang. Talaga kiting ada nakadulin alain mo. Naimbag man. Ta naranaan nak dito'y balay. Nadamag ko nga da ka dito'y balayo. Iso nga'y mayak. Ada ka di kagaram? Itaman pa'y. Mapan kami nga mina ni Japan. Umay ko lang ibaga. Imbag man, ta umay mo pa'y ibaga kanya. Si kamot nga minti kasit gan agayam ko. My very best friend. Wow! English day jaya.
Nadalapos ko lang mo't itidalan Aniya? Agan-an nagkangarod ka na yun ni Jai. Ikar kararag ko ti pa nagbaligim. Agyaman kan kalma. Sapay ko ma. Tainton malpas ka akas maestra. Kat di nakliplipatan amay salaang agtal-tal-tal itilandok. Anyang agtal-tal-tal itilandok? Iso ti imbaga ni Diego. Diego matata. Amo mo ni Diego. Kalukwan ta muna. Ngam agpay sumot ti kunana saan ka di? Saan ka apaup-upay iti dayjay a tao? Matataan lang taldaw mo. O sige nga Rod. Day talang tigagarakan ka. Sapay la kuma. Tasaan ka amang lipat ako na. Namnamaam na ita. Saan ang kabawan niya? Agyaman nak. O sige. Patuloyak nga Rodan. Mapanakon. Sige. Nagkasat. Numay sa kadag itinapili. Man-man o tikasta. Kana. Pulos ajak namnamaan. Nga iso ti gold medalist wenno outstanding student of the year iti pa nagturpos da. Uray ko nada ako ni Benjo. At damat iduldulin na alain na. Ikararag ko ti baligin na. May isa anay sang sangayan kan nakapatpatid kanyak ni Benjo. Naggasat ni Benjo, Nana Dora. Ay, almabalasang ka. Asino ti mangipagaro? Amagtang na tikas jay. Ay, yun nga rod balasang ka. Iso adi yung may baga, no anya tigasat ti may sa tao. Wain, punot ako nam. Kapagyamanan mi launay iti Diyos tawan sarday na apa ng tartaraba ikan binjaw. Kada kami nga agina. Basta ang tala, kan agtali na tayo, kan agkamang kan kwa na nana. Ay, puno day tabalasang ka. Patyak nga aday ti magtang ni Benjo. Nga uray ko na tayo ak kinamekaniko ti inadal na. Ay, sapay kumaa. Isut imbagbagak ide kan kwa na nana. Agbalin ko maakarit kan kwa na. Dagiti panangumumsida kan kwa na. Saan ka pa upay? Ay, katagyaman na karagiti panangpatpatibker mo ken kwa na balasang ko. Naimbag, tada kaagayim na. Agpada kami iti sitwasyon na nadoray. Katrabang nalaang, ada kami ti agsin na ranay kan agsin nakin. Apay nga, tiyak man nagpinulan Tanga. Apa yung palubos mo adi ka nagbinulan? Anya, dangagon ko ng kiting kanyak. Masikugak samot tan, Cheko. Kasano itan? Bukod mo problema ra itan. Nagado ti pamuspusan tapnosan kang agsikog. Salbag ka. Idi masapon mo, kaskala karnero. Itatag problema ta, kaskala demonyo. Demonyo kan tumay. Salbag! Ha! Numamon da daddy dayta kasasahad ko. Ibaga ka ginundawain nak. Anya? Kinundawan? Kato nagmayat ka matlo ka. Tulungan na kiti dayta problema. Sigurado ako ni daddy. Sapay ka guro na lang ulit ikastoy. Oh, nangut met gayam. Apa yan nagmayat kang rod, idimbagak. Kasta itan ti pagrasrason mo. Amok la kasta kagayam saan ka kumatinutupan. Ay, ore siyak. Nambuk la ko magdanga ka, san ka ko mga, pisti, kidi. Ibaga kini daddy dayta pinilit nak. Uray mabalod ka na baybayan nak. Pakamu ka. Anya? Paibalod na? Wen! Kasta nga ti pa nagsasaom. Imbis sulbarot na ti parikot. Ubasulin nakpay. Nagayatan tamatadwa. Oo, anya ti rami din tayo. Awan mo. Masigurado nga gungit na mo ti balay. Siyempre, saan pa yan nakaturpo si Tadal ta? Ipakitam ko mamat ti kinalalaki. Babaan ti panangaramin mo ti pagrabagam kada kami ti agbalin nga. Kasanuitan. Di ta pala nalpas. Damat ang sungsung-batan ta. Kasi tinakunak. Nagayatan tamata. Isungag tinulong ta. Makabil na klakit ni Daddy. Tinamnaman da kat makaturpo sa kiti adal ko. Nga dayawat ko a diploma kadakwada. San mo ta? Sige lang kaya. Uray siya.
Namnamaan da makapagturpusak. Naman niya nga, iti isagot ko kadakwala. Apo ko damat gayam. Salbagan. Dagdag ka na pare ko tayo eh. Ang mga namakapilnak ni daddy numamuan na di amin. Saan ko mata mabalin na baybayan na sila? Ang mga nonya tarabay din na di bagina. Makabas-baso lang pa giting. Kumusta kayo, Nana? Si kamot gayam almabalasang kao. Di magasak man kita bookstore, Nana. Ay kasta ka day. Kumusta kayon? Kumusta ang tay best friend ko? Ay na, busy da unay. So aman manungag, voice call kanyak. Ah, Saan nakakadingaw awagan? nabayagan, Nana. Agdan san dua lawas. Ay naglukaon. Awan anyawan na, Nana. Maawatak magkit di. Tinapatag kat nasaya at ikasasaad na ijay. Ayun, matkit di ah. Kat dandanin sa mangpat. Talaga nagpartak ti pa naglabas ti aldaw. Pudno dayt ah. Kat iti saan amapayag. Sumangpatan ni Benjo. Kat namnamaag. Abaligi ti sangpat na. Celia, apay akas ka lagsaksakit. Kimutong ka pa'y. Ada ka di sakit mo? Ay, si kamat gayam Alma. Awan, awan sakit ko. Gapo siguro dito itipuyat ko. Tamadaman ti internship ko. Ay, intern ka gaya man. Maturog ka iti aldaw. Tapno masukatan ti puyat mo. Ah, uwan matkit di. Sige, tama pa anak pa iti library. Adangamin kayat ko akitain a libro. Ah, ay, nadlaw na nga'y marusak. Di na mo nga ginawag. Kasano na dumakal di dyan ko? Saan punto na may lumang? Ay, parikot da ito eh. Kasano nga tanga ipudnok da ito kadadadi kang mami? Kabilan dak lakit di, wano laksiden dak paikit din nga anak. Ang yaman nagdadakan. Hindi ako manood akon. Kaya't masawan? Saan ka ngagparikot iti kasasahad ta? Kasanan naman mo nagiti naganak ka data iti kasasahad ko. Bayam dito. Numamon nagiti naganak kanyak sigurado kabilian kan pagsardingan ta ko na agadal. Si kalangay Ang tiyuri siya. Kabisado ti ugali ni daddy. Naanos no naanos. Nung naisot makapungtot sus. Nakaro. Kastamat na dani kan mami. Ay, nusang kan tumat nga minanagan anad. Anya ti amok? Jakmat na panunot daytan. Ado kumamat ti pamuspusang ka eh. Di sikat na ibaga ko ma. Salpakit ti. Kasanon? Kapilitan na sumardengak. Mabainak lakit ti asumura kiti pagadaanan no ti mamporton ti tiyan ko. Anya kumati parikot. Ang mga namak kita nak ni Alma. Napay ko man makita na kabibiyang na. Siyempre, mamon na naman si Kuga. Anya? Ibaga na lakit niya sa yuta kung naampang tama si Kuga ko ngam sa anak pa nagturpos. Ay, mabainak lakit di Diego. Ape adi mo imbaga sumangput ka. Agmano akman nanang. Saan ko ngayon baga? Tapno sorpresa. Ay, bendisyonan na ka ti Diyos anak ko. Nay, limok magkamay. Saan nga minanariga ti trabaho mi nanang? Ay, kasta ka day. Nanang. Ado tinaadal ko ijay. Nang runa iti panag-overhaul iti makina. Kan panag-assemble iti lugan. Ay, nagsaya atin. Nanang. Maaramat kong to dayta iti planok abangunan a motor shop ko. Ay, kasta ka day. Ngam agsubliak pa'y nanang. Panawan nakmanan. Napintas ti offer kanyak ti kumpanya nanang. Sayang met no saan kong awatan. Ay, kat iso Kaya't ko ti makaurnong.
Tagumatangag ka dagiti ramramit para iti bangunag to ang motor shop ko. Ay, nagsaya atan. Wan nanang. Ket bayat ti kadda kijay. Planwak no kasano mangrugi akto iti motor shop ko. Ala. Saan ka apengdan ka dagiti planom anak ka? Agyaman ak nanang, numawatan dak. Malaksid iti masweldok, makasuro ak pa naling ijay, may papan iti makina nanang. Ay, alawan anak ko. Tarabayon na kakumati apo. Sino ti? Benjo? Mabalin ka diti sumarungkar, Alma. Benjo, sika ka din na ita? Di mo ko naan, analipatan na kon. Sika amat. Saan mat angam? Nagdakkel ti nagbalbaliwan ti pamagip. Pimudaw kan limukmag ka. Asinsado kan samat ka. Saan mo ta? Imayak, mabit ngamin ti kaddak ditoy. Agsubliak mo't lang ijay. Imbag kan ka tanalpas kan. Siya, saan pa'y? Wan tanangat nga itong arot ti kursom. Vocational mo't lang kanyak. Kunakmat kan ka, saan mo alalaengan tinalpas mo? Wanan. Anya nga iti plano mo ita? Agsubliak pa ijay Japan. Agurnungak pa iti pagpunak. Kaya't ko ti mga ipatakdar iti bukod ko ang motor shop. Agasam da ita? Bali agad adal ka kadagiti baro at teknolohiya, may papan itilugan. Agsweldo ka pa'y. Dahil tangarot ti pagimbagan na. Ado ti may sursuro kada kami. Isutay tati ibagbagakkan ka idi. Saan mo alaeng-laengan ti kinamekaniko? Unmat kit di Ada iti tao ngagsalukag dayta. Pudno dayta. Ang sika, nasaysaya ato ti biyag mo. Tamay sakan to na professional. Uray si kamot Ay kaano ka diti panagsublimi di abroad? Into na may alawas. Nagbiit mo di bakasyon nyo? Imbagkit di ko naman, ta pinagbakasyon da kami pa Ngamin, saan kami ton nga makabakasyon? Sa madamati schooling mi ijay. Schooling? Wow! Schooling, may papaniti kultura da, kan pagsasaoda. Tabarang makapagbayag kami kano. Kasta ka di? Ay, nagsayaat Kasla masubok na anya kano ti nasursuro mi, bayat ti panagyan mi ijay. Napintas na ita. Ada yun tinagtang mo, nga uray vocational laang ti kunam anaturpos mo. Kasano dito yan? Takala talaga ti tiyan ko, madlawan. Ay, dito ti parikot. Gaputa na amuan mo't dagiti nakanak kanya. Pinagsardengdak ang nakatal. Di kandak pa ti jeep, iso kano ti pasadak. Kasano nga rodan? Inakano alan ti jeep, tasyak kanon ti mangi pasada, tapno da pagbiag ta. Makamuak kanon iti biag ko. Kahit mo asawan? Saan da ka nga ikan iti allowance? Wait mo na. Sampay daan ng jeep. Kanang nagdadaal. Dosak kano da ito Oray ni daddy. Makapungpungtot mat. Iso ang mabuti nga kaagaho ita, mga nukabilan na. Kahapon niya da ito nagasat. Sampay awan po sa kwartaon. Kapilitan. Ang kalaan ti jeep, ta ipasadam tap nagbiag ta. Ay, salbag manin. Impalubos mo. Tumot nga na nagsikog ka ako na. Di nakpabasulan ko na. Adaditan. Basol tamat adwa. Imbis a nurse. Nurse. Wisit di. Kasano pa iti biag ta na kastoy. Ay, mabuwisit ta. Madapagayan ti panagbalayo, Nana Dora. Ay, saan abalay balasang ka? Anya karod, Nana? Ay, pagbalinan ka no ni Binjo ang motor shop na. Anya? Inuwanas na kan angkal na bursyo sakbay ang nagsubli iji abroad. Kasta ka din, Nana? Ay, Well, wow! makasagana ka nun inton sumangpa. Kita man lang. Dakelan ti masensuan ni Benjo.
kan nagsakit ti tiyan ko. Apay ngamin. Tinto lang kinkindan mo. Anya ko mga iti ka nagkat manulang matintad mo kanya ka nagpasadaam. Apay nga ron nga agsakit. Anya nga iti mo, di pa nag-hospital Diyan ko may tura tayo ito Ay, makaturturo ka na nabando ka nagpasada. Nagkrigat na yabo. Narasam kit din. Nagsakit ti tiyan ko nakat. Sige, pantalunak. Nagkasultak lang. Narasam ka ron nagsakit. Di mo ko nangaganakan kat sa nagpay matakabulanan. Anya tiyan mo nga Anay ko talaga nagsakit. Bakit mo kasama kanyak? Daang matundi ti ospital. Anemic ka kano. Sapo lang mangan ka kada kiti na sustansya at aron. Tamasikog ka. Kasta? Hindi ka puypuyat. Yalang puypuyat namin tar aramidam kapit ti silpon mo. Kasano mga anak ka nagkiti na sustansya? Kanayon na madadaal ti jeep ngay paspasadam. Mapanmat lang ti jeep ti mapaspasadam. Agkaradadaal mat ako nam. Ay, sabay nagano ti pagpagatang da. Hawan kwarta. Diyak pa'y makapasada at datamad dito ospital. Kasano nga rodan? Diyak karuda mo. Mariribo ka na. Diyas ka di kastoy. Agad adal tapay ko na. Si kan tumot nga min. Naik ka mo. Nung nagpakipot ka kuma di awan. Is, ni dati. Sal pagkayam di tangayat. Noon kayam pagbiag. Ha? Ngam no ada pagbiag. Mait gayam, kasta. Santa ko mapaya naglibin. Santa ko mga inlunod. Agad adal tangamin ngam sa bali mo tinararamit ka. Eh, niya nga ro dadalitan. Ano santa? Nagayatan daw tikas dyan, pasanak. Mapalidla ko mga isublit na palabas. Kayat kong agad adalak pala ko ma. Suritan. Nagpapigsakan, na makaawitan. Sapay awan kwarta. Niya nga dati pagbayad dito ospital, pangalaan eh. Hospital mo ti gobyerno da ito eh. Dagiti lang awan nga agas dito iti katangan na. Uray mangkit di. Pangalantak umay ti magatang. Saan ta makasidag ka dagiti nakanak ka data. Tangkid daw ta kumay ti tulong karakuhana. Kasano nga rodan? Nang runayin to naganaka ko. Hindi ka mo aganos ka. Ang samol kay ti sa balya trabaho. Anyak kumati sir ka. Katsanak ba't anak katurpos? Hello, Benjo! Busy ka di? Saan mat? Nakaawag ka man? Ipadamag kulaan. Anak ka pa sa akong itilet exam para dagiti man ang suro. Oh, wow. Kablaawan ka, Alma. Kumusta mat da Diego kan Silya? Di mo ka di pa'y amuti damag? Awan mo tim madamdamag ko, tadak dito eh. Apay ka di? Nagsardeng dangag padpada. Ta naglive-in da. Naganak sa ni Celia. Anya? Ay, sayang ang arod ti kinasaririt da no kasta. Mabalit na matlat ta ngay tuloy ti panagadal da, nga uri at anak da. Kuma. Ilunod ka no ida ti dadakkel da. Ta masurunda iti inaramid da. Anya? Ay, sus, daytan Kaasi damot nga rod ano kasta. Un nga ron. Saan na makapagtuloy ni Celia? Ta awan ti mangaywan iti anak na. Ni mo Diego, kut ipaspasada nan sa kano ti daan a jeep da. Anya? Isu kano ti intad ti amana apan nakatawid na. Makaamuda ka no ni ti biyag da. Kasta mati imbaga jay nang ipadamag akailyan ka no ni Diego. Kasta gayam. Oh, kumusta mat nga rod itan ti nananay ang maestra? Congratulations, ma'am. Tapay kumata, may kariakan ka intundom tang ti panawan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Si ka, Benjo. Awan lat di mo mairap-rapa. Basta, at tanto'y bagakan ka. Inton makasangputak dita. Sa anak amang rabrabat.
No anyaman tirabak mo, orayag. Bye, Benjo. Bye. Anya lakit din ni Benjo. Tiyan mo na siguro. Kat saan ko pa'y laang masirok ti ibagbagana. Amok. Siyak ti dakdakamatan na. Kan mapugtuakon, ti ko na nga ibagana inton sumangpan. Saan ka narikat nga yatan ti kaskan Benjo? Tanasingpat kan napakumbaba. Uwan, agayatak mat itinalimat kan kuana. Nakapagpas nga'y kamot gaya man salya. Wan, Nan, kitayog man? Oh! Nagkit mo tay anak mo! nagloko. Naglengag sangit. O gali ti ubing Nagrigat ti agaywan. Ay, nagapon yung gayam nga gina. Schedule ti bakuna na. Iso ngayon pan ko man dita rural clinic. Kasta ka di? Oh, naka-uniforme ka mat. Mangisursuro kan? Wan, kaasi ti apo. Ngam iti pay la kinder, tawan bakante iti elementary. Ay, naimbagpay kan ka. Ngkat, da kayo kan Diego. Kumusta kayo matan? Saan ta nakapagturpos na nagsikugak matan. Idadakang pelag ti surgery ti kursomi. Kasta ka di? Ngkat, dandani kayo matgaya man nagturpos. Makatawan langan. Kumano, pinagtuloy da kami, dagiti naganak ka da kami. So, kasta unay tirigat mi ita. Naumukla ko ma. Sana ka nagpaspasi ko gadakos. Day tanaan Ay, I'm sorry kababain pa kada kayo. Dinalais kayo iti. Nung da kayo matgayam tagbaligi. Kaasi ti apo Celia. Kat, ni Gayam Benjo, kumusta matan? Ay na, aday jay Japan. May 4 atawon na ita ni Jay. Ay, kasta ka di? Agasam? Linalais mo ili. Ita, adagaya man niya sa Japan? Napinda siguro ti biyag na ijay. Anyak ko man nagkita kayo kan Alma. Anyak mo ti pakasaknak di. Nakarik-nakit ibain. Saan ko analiklikan itay? Nagapo kami ngayon kin baby iti clinic. Nakarik na kay tibain ko na. Kuhan. Mangisursuro kaya man. May sana maestra. Anya. Nakapag-maestra na di Sumangkakulnat akas ka ni Benjo. Uy, maestra nga rodan. Naimbagpaitan ko na. Toray ko na makulnat. Nakapagturpos. Ngam si Kangay. Nasaririt kang agpaiso ako nam. Ngam. Salbak. Kat sigurado. Ad-ada makigtot kay tida itong ipatamag ko kan ka. Oh, anya pa'y? Adda ka no ni Benjo di Japan. Anya? Tadya akulnat? Nakadanon di Japan? Kulnat ko ng pailaan. Napintas ka no ti trabaho na ijay. Kas may sana mekaniko. Oh, kaslajak pa dyan. Jay inoy uyaw ta kulnat? Nakadanon ijay? Ay, Ninihat sangit ang tiubi. Itimpla amang kiti gatas nakat ni makaturturo kak. Impagking ka, tadda ka lang dito'y balay siya kay. Nagpasada ka man ng nubigat. Ang pingamin gawang gatas mo. Masapul pa'y agatangan kan itimplaan ti anak mo. Basol ko pa naon nga rutiyag taod kanyak. Nuat da ko ma, disan ko man agatangan pa'y ti gatas. Kadis ko bulat ang kuwanan. Iso nga rod. Salbag kamat. Oh, amok lang kumakastoy. Kaganos ka, kinayat mo. Kat, oras si kamat. Anya ka ti kahit mo mapasama kita. Mauma ako ni tikas ti abiyag. Saan ka naroon tikas to eh? Nampang kakit diyan. May papawin pa yung arod kat nalpaso yung naganos ka. Agdim ka kakit din.
Kasta unay sangit na anak mo, mabisin manan. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.